Betila. Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Makwanya. Viokale. Di medega tumenang telefonana yenya. Dilandi medega tumenente telefonana yenyanga. Betila. Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Hapa tujukiri, hapa tukwenda, hapa tukutuka kubanza Kongo. Tuduluka nwango, kubanza Kongo. Nana shushu nanga, kubanza Kongo. Yaya lepre malien, kubanza Kongo. Kalalo mayengo, Lais, Mayasi, Lenga Mambo. Kiambote keno kangwa wantuno wa Kongo diantokela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kumbuno ngizi didi akamba sivoto amkena mundi ngeto ya Kikongo ndinga kudikwila unazola ngoto mavopela ko kyangani idina vo mbote zeno kwa yeno ontono luta kutulanda mulo kole kyaki ye kwa ndonga ontono isinga kuza kutulanda okunima luvene Kiambote kieno mono kumbwame Maria Masamba kwa ndonga ontono inakabanzeko kumbwame Maria Masamba yatoma kuza kudisunzula mwamu kimvuka ketovo vava nsanda uno vava batuvwandilanga mwamu ole yayi vansanda batwina ivava tumokenena mwamu ndingeto ya Kikongo idinavo kwa yeno ontono ndumba ye matoko akipapa akimama ngakazeto ndingeto ya Kikongo yao yayi yatoma kuza kudisunzula mpasivo munavwatu munakaka ndingeto ya Kikongo idinavo iluvene Kiambote kieno tuvutu idimpediaka ifunda lya matondo kwa mfumu nzambi wavanga zulu yentoto utuvene lyake lendo kya leka yetoma sikama lumbu kya unu kya lumingu kadi tuka kya lumingu kya vyoka twakadila ekintwadi mwamuki mbuka keto vansanda nzambi utuvene lya kuluve utuvene lya kemfwasi kila utuvene mwela ye mavimbi manunga basi botuisa lyaka twamoke na mamundi leto ya Kikongo idinavo Kiambote kieno kwa yena ontono ye vutula funda lya matondo kwa mfumu nzambi utuvenge utuvene ngolo na kuiza lyaka kasibo twamokena idina ikulu vopesanga ndumba ematoko lulanda omono wa lekeno omono wangono kelumoni ntoniko mnafo Kikongo ekikongo ndinga mfuno ndinga mbote kelumoni ntoniko keluvo vienko voa vompo vele Kikongo nanga se abokelelwa imusivata kekimusivata vompo vele Kikongo ngatu si avovesavo yambingina kewauna kwani kuidinavo vwatu muna endingeto ya Kikongo yenda kifilu okuntwala idinavo lumbuketo kifuene kya unu kya lumingu lubokasi ana lubake kunda yeno lumana vwanda lwalanda imoko bosi mpe lubokela basi vo lwavana mpe engindu mieno lwakayana mpe engangu zinaluna zao idinavo yuna kaka kusadilanga unantoma vovangavo onlemo mosike utetanga ngubako kanti bimiole mintano imitoma tetanga nguba idinavo Luiza twasadila ekintwali ubokelanga emasono meto ma telefoni ovo matutu kieto menava vana votu mokene votu setu kwenda kunambani sinubokela
luvana mpe ngangu zeno luvana mpe engindu mieno luna mia umpasifo vafuatu muna kaka endinge to kikwali yomono yo yeno idinavo kina mono mosiko nzenza membakili vava kivuka keto vava nchansanda vava tukadilanga vava tuvuandilanga mamukokele ya kadi kwa mono kwa kunkokela kanti kunsisa kaka fuku kwani kala kanti kavena jambo ko ivava kaka tuvuandilanga hasifo twamokena twatete dioko twakatule mwa emwanzi idinavo bika yavana omvovo kwa nzenzame yani mosi kadi sunzula twa punzaya yomono yoyeno me njila mosi kadi sunzula ngumbwa ni nani kadi sunzula kwe ikavwandanga vombo zola vokatutela katuvovesa voikanda liani keti nchakanda katuka unjava takatuka yani mosi kakao katutetele lioko katukatudila emwanzi muna luzingo lwani jambo te kyako papa jambo te nenga masamba ntondele ntomene kugwa ilende mone nkumbwa me mayingi mbimbi ankanga ikanda diame yo kudisongelanga ku mayingi mbimbi ankanga evata dia mudiame bamba evata dia same kiumba imusibembe 100% kolande nzingilanga mfumya yingi salukia mesaranga muna vi particulier tester dans funko vakansi kudivananga kwa yingi muna mambo ma Afrique i afrocentriste yina salutu salanga kia susu muna engindu za nkangu wa Afrique wa kuba muna buku kwa mindele kumako basikama mona wabo yeto mpetu wantu kweto fuana na kweto yao twakatula yani complex ndombe katulwa munantu kwa mindele wao ya mwene vo wai kumona ngantalango wantu nese yenu wai navo mono inkongo ileni kunu yambulako kumomono mpediaka idadi tima kalanga diao dia sadi son kangu katulon kangu nese unovo velevo nkangu nkakbe mona ngavo vove kikongo kingaza kikongo ndinga ya mfulu kevena ndinga edinandenda edinandenda kudikila nabo kevena ndinga isundi die nkwandi ya ndinga kesia ko français o betimputu kisundu de kikongo nkatu endinga za onso mpila mosizina ndisa mosi omfumo ndinga ofetizo vana e valore mosi mfumo ndinga kufetivo vanga ndinga kumendinga kuvokuvanga kukevena muntu kuvovela yo vana fulu kyakuko keke kapu kangi dikyo kumazavu tazenge mpidi ombo manlao namuda bavova kanso unu ediambu lindwa kise baba fulu kintinu kya Kongo tuvovela ekuma owane tovondumba matlu ovondumba ovo matoko mambu mayingi makongo avukebe longo kanga munakala siku ke bazenu kansi bafeti moza yanga ekuma mambu bevovanga vo konso muntu kaze kunakatuka kukaleni peza ya kunake kuenda idiadi na dinabo mfunu omuntu ofetiza omuntu ovonkangwa onso ofetiza ya kuna watuka waoze kuna watuka bosimpe oza ya kuno kwenda ekuma vokuze kuna watuka kukulendiza ya kuno kwenda ekuma munazimu kia kukuna ye referencia naninga français be afalansa be kuvanga vo reference konso kangwa onso kafetika na referencia ya referencia ndia isinda dia daimianzi mikala konsimba kwenda kuna tuala kuna kakwenda iwavo unu tukuba mene tuizidi vana mpe ajuda kwa kinengwa masamba nuvanga kaleka kesabu ketuzolele kuno yambula yeno mosiko nwakalanga mpeyo yetu tunadia kayo zai kwa mkakatuza kudikilanga kaka engindu vana salu kina nusalanga ntondele ivutu lide mvovu ingeta tutondele kikilu munatoma kudisunzula kwa nkangwa onto nouta kutulanda yenkangwa onto nosinga kuza kutulanda kunima utondele kikilu muna mvovo myako otomene kutufutula otetele kikilu dioko okatuide mwanzi nanga tubakisi yetwa onto idina vo iwokali ovo velevo ediambo vo ngudia diambo dituneto vava dinavo tuvovelo uno kintino
kia Kongo dia ntotela diambo dia lidi tuneto vava dia utuvovela dia utumokenena ivava wa utwinina vanantia sanda kadi vana viozi ivava twinina ivava tumokenena emoke kiati kitadidivo kintinu kia Kongo dia ntotela ni moko tuneto vava wao idinavo aki papa aki mama ndumba ematoko lusuntule kunda yeno luvuanda luzibulo matu lwalando wau imoko yeto mwamundinga ya Kikongo keluvani kaka umatuko mnandinga za mpamizeto mnandinga za mindele obetavovo mambo wana tomenete komatu wabakisa nchamambo betavovela kanjo mambo matadilivo mangeye mosi ovo sina kia kukwe kiatuka umwanja kukwe watuka kelu zolele kututeka matuko kelu monekanga ko ke lufo vanga ko toka diambu ye diambu ko dina vo ibokele luiza to avangela esaluketo kintwadi dina vo ouno lufovela e diambu ditadidi e kintino ya Kongo ya ntotela dina vo papa papa mayingi volenda kutu vovesa o yenkangwa onto ne mono kwa watu sasila ntete onvovo kintinu kia Kongo dia ntotela kikiokyo muntu ankaka utakuwa kwani kakavo kintinu kantika zaidi kwani enfuno wa kintinu kioko wa volendi kutu vovesa ito onto no wabakisa watoma kiesisa ontu jamambo tutavovelo vapa omvovo kwange una papa mayingi ntondele ekintinu insi ekumensi wazi kalanga za kayana onson sikuna twatuka ina ekintinu kiandi na betanga biblia baze vomona vovele biblia konson kangu kintinu bevovelana oye tompe amkangwa Kongo kintinu kieto twakala kiao kase kintinu kieto kia vondwa wau amindele bayiza kuna Afriki baivanga e fronteira zao bavanga fronteira zinazaenda pangwa kuna Berlin muna novembro ya 1884 ya conferência ya Manisa muna 1985 kwa kuna mindele baenda Vuanda bakaya e Afrika bakaya bavange fronteira zao zao ku Afrika esas ni fronteira tunazao kitao i fronteira zetu zinavo muna Kikongo tulendi vovela vo indilu bamana senga indilu zansi janga la kikilu nemba masamba vodiambu kitendele ko muna Kikongo tradisadi sana baenda vangi ndilu za ntoto ke bavuidi ko mfumu za ntoto ke bakala koko iwa oyetu amuna kintinu kia Kongo nsietu twa Kongo nanga twamona ngambuta bavanga vovele ya insusu wa Kongo ne muntu vovele vo ya insusu wa Brazil donc disongele nsietu Kongo yakala wamindele wabavangi ndilu miya bavanga boyetu ankongwa nkangwa Kongo endabo nkangwa Kongo ya kintinu kia Kongo ituli lukuna RDC endambo kintinu kia Kongo yaenda kuna Kongo dia fua eboke la lumbu Kongo Brazzaville ebindambo byankangu byaenda kuna Kongo dia longo yaenda eboke longa Gabo ekumoyani kintinu kia Kongo makongo mayaka kalanga ma Kongo dia ntotela oyandi Kongo dia ntotela disongele bona inakuvangi kuma ntotela nto Kongo principale munandinga mputuki wakala Kongo dia kati ya inenda ikatine ezunga tia Kongo Central kuna RDC twakala Kongo dia fua jaenda kuna Brazzaville Kongo dia longwa wanukangwa yingi bataya ndonga ubenabe bwandla ngate kuna Colombia kutubanatwa muna kingamba kipalankero bevovana Kongo dia kwilu ovo kuimba ya ene gitu yeto ya yakayambala ibwana ngabuna bandu kanse kintinu kia onso unakikana kintinu bafeti kalampe yonti ekume kintinu yani reino bebova kanso reino onso feti kalampe yo rei oyete kintinu kieto pe rei twa kalazao ekume wonu kangwa ndonga yingi bebova kakavo reino Kongo bo kintinu kia Kongo una bevova nani wakala ntinu wa Kongo nanga ndonga bafeti kutulavo ntinu wa Kongo nzinga nkuu
kansi uno kunjuvula dia kan tinu dia koze ntinu nyanka ka kibasa yake ne kinga zavu dia mjanene tuvovelo unu ekintinu kya kongo ntinu mya yingi nyavua ante jikutu unzinga nkuke ndavua ndo baba na kunda kyakina ntinu antete onoza yake ni wayantika ekintinu onoza yake ketutanga kutoba unu ayake basa yake ntinu antete ona wayala muna kintinu kya kongo cerca de 320 na língua dos na língua a falanse ver 320 em como nisasu akanda profeta kakala profeta di somele bonganga nzambi ekumeki ntinu wake bitwa kana ntinu ofedi kala nganga nzambi lendi kala ko ntinu na ye spiritualidade musiko ale ciclos aí waza viuka muna 420 kodi mpwanga oyani penganga nzambi kakala kodi mpwanga di mlomba o wana benabu wana kala siwaze bafetiko somekanga nulenda kwenda pa nansu kabosi kunivana pe site nulenda kwenda pa bilange za informação basumeka kwanza odwati nani kakala judaico ya nacionalidade ya mputuki ya ndwa someke ezaze documento então va 420 tuita continueto kodi mpwanga nganga nzambi watu aluaka muna 520 530 tuti diatia nganga nzambi ndekakala watu akatiko ya ondio inchino ntatu wata yiza kuna ntino ngia continueto kwa vava tuna na mu 690 nimi aluke nanga nakala ko muntu ya intu ba nimi nukwanga yo na nkawa ko nimi aluke of nimi ya nkumbu yatuka kwa ntito mietu kuiza bosi kubantanga ya onso kansi munabakiso wantu nazabo kintinu kya Kongo muna kintinu kya izamani sa kintinu 37 maku matatu yensambwadi twakala miao kansi konso tempo ya viokanga omambu soba masobala alo vava wa ntinu mingi ya ntangiti nsasu kulu akanda kodi mpwanga yotuti diatia bakala nganga za nzambi watu ayiza kwa nimi alukeni alo nimi lukeni wa watu ayiza luwa kabuna 1370 ovava wa ekodiku isobele ekodiku we ya sobela ekuma una bayanti kile kintinu kiao empitu wakala ntinu ofeti kala nganga nzambi omu 1970 ekodiku isobele kejakala kwa jaka mfumu kovu empitu wakala ntinu ofeti kala nganga nzambi konso muntu ona ofwene kintinu ofeti bakambi kwande efulu kya kintinu kasi nganga nzambi batalanga kuma yao bakalanga yelendo yozaya kwa yingi we ensi yetu Kongo yetu yati watu alua depois ya 1370 kuzidubaka nganga amakaba watu akatuka kwa nganga makaba tuzikota kwa nganga animi watu akatuka kwa nganga nimi tuzikota kwa nguvu antini emvu kemina vokova watu aluaka o 1482 até 1506 kuzibaka nzinga ya ntinu na ndonga yetu awonso tutomene kunzaya ekuma katomene zaya kenena ekuma amindele wabaluaka muna kintinu ketu na Kongo yetu yani niyo ibaiza vwanda baiza guana pana fulu nkumbu andi nzinga anku kanso yandi wakakala muna kintinu amindele wabaluaka umambu bamvuvesa kabote kwa kakatuka kayambule kinzambi kietu kubwe spiritualidade tukakota muna kinzambi kyamindele batu nati waamindele mambu abo babobota mene nkumbu akumpe isobel kukala daga nkumbu aku dialine diambu fediyotale kuma unakanutala ko muna Biblia wantu baenda bote kwa ngake basobanga nkumbu wawadi ali diambu amindele batu nati navo unge muntu obotwelo vobota mene osobera nkumbu diambu diambi ekuma bosobera nkumbu onyo muntu katule identidade yako ekumoye nkumbu muna kintinu kya Kongo diambu dianene kesonga oba vovele vondio insimba uvoveswa wako vondio muntu mapasa kauka
unogwa ndio inkumbwa ni landu kuvoveswa wako ndio muntu mapasa kalanda wete nkumbu muna kintu ketu ka Kongo jambu janne vovo unogwa ndio mwana inkumbwa ni sunda ozevo ndio mwana wakautuka maluka vitisa akautuka vitisa akakanya ngudi bekala inkumbu za umona mayingi nesemono akakanya umona mankenda avo muntu venenge mankenda avo makiadi wakautuka malutu kulwani mamu mankenda bakala mamu nakanda yukavana inkumbu makeo wete inkumbu jambu isonga inkumbu mpe isonga ngampe muntu efulu kyako kuna kwe watuka sans você dire d'où tu viens tu dis isonga ngampe origine ya muntu kuma babankala unamfufa mwana nene yo okeke onogila kadi nigeriano kumwene kukanso zaikala kwe ikatuka unagwavo ndio muntu kanu koko Brazil vwana ngenengwa masamba unogwaka ko muntu kala ndio zola tukunlanda bakis kala ndio lendo kala nkombo munkumbu kwa kaka nkumbu ile kwa kisonga nga identidade ya muntu senke ngemosi wabo bakwe watuka wakati kwa kuna yamule avange parenthèse kaka mutu na kupela oyani nzinga nkuu wakabote kwa wisdom nkumbu ya João primaire wakakala bana kimfumu nzole wana kakala yao mwana ndantete mpanzo mwana nzola mfemba amputu kibaka bambaka banete kuna Portugal kwa mindele baenda Constance la kwampelo baenda Constance wauki akala boyani nzinga kusekefwa ambuta awanganga nzambi ke bazula ko no mwana sansi kwa mindele kutulwa bana kinchino kanto no mwana wasansi kwa mindele wakavutuka mambo mambika bango mune vonde dizani wa yokes indio inchino tubaka muna 1516 waiza giala ate 1543 enkumbwandi mfemba anzinga coincide como Afonso I alo yani nzinga mfemba nzinga kimfumu kyake yakamanyisa muna 1543 kusililando kwa Pedro I nkanga amfemba katika muna nkanga mfemba 1545 ate 1545 ndio kazini la mfumu sikakavanga ndo funfu primeiro ya baba tuina kizeko vo minute nyingi tunamya kuno baba denda kwa mbuzi mambo mai ntama mikitu naka mfetiza kuna range vo ntama yingi tunaya kuma emeka ntino yatanga kake nkumu kibabu vinge moko yao kansi muna zengi mpige mboma la muna kintino kya Kongo ntino 37 toyanti kila muna 320 até muna 1975 quando foi abolido o Reino Congo, foi integrado à República de Angola. Na navo já Angola, no pakota akala muna Angola kanse kintino kieto kya katwa kala anka kainti nese uno kuenda kuna lunda abai lundi ya munu lumbu achoko ya munu lumbu bena ntino myao weto mfukuto kintino kieto konso lumbu pekezo governo fete kwenda loma kintino kieto kuma kwa kunsizazi tuvuanda kani kuna Alemanya ke inadia ka reino ko kanse ntino prince zao zinavana kani kuna France prince zao oyete prince zetu ta kintino kya Kongo kweza yenda fete kuba reclama konso jambo chako ani kumbwani nyasope nanga nyasope kyambo tekiaku tata Facebook uze ka vuidivo inkantaza ya mayingi mayingi disonge levo mayingi muntu lendo mono ofango mambo mayingi olendo mono mambo mayingi olendo zayanto mambo mayingi disonge levo mayingi contrario ya mayingi market ya mayingi lendo za ozo mambo mayingi ufango mambo mayingi mono mambo mayingi mama na ndinga kikongo Kiambote kiaku tata Gonçalves Pedro kiambote kiaku tuna kaka momoko kieto vo kintinu kia Kongo dia ntotela una otomene kutovo besavo muna kintinu kia onto kia Kongo dia ntotela ate kizafwa ntinu makumatatu ye ntambwalia maluti lao
Wow. Basi twatomazaya nkyadiambo ovo nkyakuma yawa mindele bavondela ekintino kya yetu esi Kongo kanti vowele kuna lunda su bena entino myao wow oyeto nkyadiambo ovo nkyakuma twavanga mpasi vo bavonda kikilu ekintino kya yetu esi Kongo kya onto kya fwa ate muno lumbu kitunina kaka yentino mosiko katu yadisanga yetu ako Kiuvu kya chambote nenga masamba ekuma omundele wakaluaka vanambanza Kongo na kinchinu kya Kongo nkangu kaiza guana wasuku kankangu wa Kongo jobavane nkya yani mbanza Kongo disongelevo mbanza disongelevo sidade mbanza Kongo disongelevo sidade dushba Kongo kwa kuna kwa kala kinchinu kieto oyau yo bavonde lekinchinu kieto kuma nkangu baiza bavo yala bazolo kuyala konso kangu kwenda giala onge kuvavo anu kangu mazo wako bavuidi fuko kanso anu kangu na nkangu angangu base kalo vanga no levwana basiki la kalo kumwedo rusanzu kwa wanu kalwa wamindele ngeloza wabayiza kuna Afrika bayiza wetu ezimu na mtoto manza Kongo kwaji mpira mosi kwetu kya kala ya kikangelezo bayiza kutuwana tunkangu wa sans wa lusans plastic la tukala kwa kala nzo zetu tambote munaya inensungi ekinchinu kietu tambote kwa ntiaka de bavonde ekinchinu kietu ekuma wabo yayo wa nkangu yao bena yengam yao bena ekinzambi botu tubayambu dikakazavu bosi bedlo besi bedlo Allo yado uzabo bosi bedlo kiano kwa yeno ume continente ya onso ikalanga kangu mosi ukalanga go wa ulukidi wanu kangu wa ulukisa akwa wa onso jakala kuna vingilante papa maingi twa tambudila ndete ompangi utakutubokela jambo tete yako jambo mono kumbwame Gonçalves Pedro enengo Maria wa ngombote luine inge tatuna kyambote kikilu munangolo sa tata nzambo yeno mpeko kono na kyambote inga tombote tuina mufuru muna tuina kasi muna luzingu na lulembe lwa niaza eva kativundu kasi wa utratombote inge taiwo kwa nikaka kaniki kanana voko vankati vundu vena kanti otata nzambi utakutu tufete vutulaka kama tondo kwa yani inga kali wa kiuvu ngilakia allo kwa yandi wa yeah teto utakutu longe mambo makintino kya esi Kongo dia ntote yeto monongina vo imwana fiote wawe wina allo na utagonzao mungu aluine tuguido wa vutukila ekiuvu kyako vutukile kiuvu kyako katuwilukyo kiuvu kya meki kenda za ingi kalanga zao kade wau mbwenevo yeto wau ya imbandwe to tutamona vo muteza lana tuna mamu malusadis maluzaisu lwa kade wau kese wa mamu keta vova pape vovo mamu manfunu kwa ingi kasi wa kiuvu kya meu kuma kiaki oyetu wa Kongo katuzona nga sonekako kade wau tunaye ye mamu mayingi manfunu kese mo mamu keta kutukambe wau me muna kudru keta bobele vo like the fact the doutoramento matandi kwa mamu manfunu kwa ingi ndonga ya yingi kazemo ukasi wau ya lumbo wau embuta zetu woso no ayati ke sonike moma woso no momo eta kutukambe pile yayi basi boy to yake yana fioti twalanda enjila zao tatoma ayanga elusali sulumeto lwa ko tondle kwa ingi kiuvya
ingeta tutondele kikilumbuta Gonçalves tubokele mpasivo wa vane kiuvu kyakuvo ekuma uyeto esi Kongo kibezolanga soneka omambu metoko kadi vena yondonga ya wantu bena yenduenga bato matanga bena yenduenga bazetu masoneka omabumbe soneka besoneka kanti mamambo makimpu tulukezu kaka besonekanga omambo mayetu a Kongo kebesonekanga moko yao nyolyovo Mbuta Gonçalves kayuvu ili kwa papa mayingi vo ekuma yetu a Kongo beti mambo momo uta kutulongo huno tuta moke no huno mena mamfuno kanti munamona kikilo mabuku mayingi mamana mwanga na mamana tiaka la keso babanza ya onso no onto muntu unainza twasumba buku dyandi ya Kikongo kenda vana fulu kingandi welempe osolele buku dyandi dinakazolele utatanga oyetu a Kongo mambo meto lusanzu lwetu ketusonekanga mo idina vombuta Gonçalves kayuvudi ekuma ketusonekenanga moko mambo mayetu a Kongo. Okay, ntondele kiuvu kya mbote vana nkyanskila obyeto au tunavovanga watu navovanga owana bekutulanda bosi besoneka ekuma tradition script mu tradition orale igyanskilanga edi ke tusonekenanga kwekuma yeto onso tuzeye kuna tutuka ekuma vita twapola sundwa twasundwa kwa mundele watasundwa kwa mundele omuntu osonekanga histoire eu vencedor ayai na balunge vita yau besonekanga e histoire ayai na bepola vita e historia yeno ke igwa kala wetu wao pola tapola wetu wao na musimu ayai nsungi yetu ya renascimento feti gutuluka e kuma unotala watu akala mama wonso siku za vyokavo wankala kwintamo ya mana tangin tinya onso kuma konsundelo le kuma bosi tukala vutuka e kuma mama chinu mya yingi mina ko 37 sango muito unankala entangwa wamana kubatanga bosi yambla yeza kuna o último rei soberano chinu ansuka takala bakala botulendo o boba bokiki chinu wakala muna 1661 até 1665 enkumbwa ni vita ankanga o último rei soberano Antônio I baba nekimfumu kyetu kya mani kidire kuna kwa yizi wa maonzo wa bavanga mundele ofetitum enkumbu kutuzisobele mundele wa ofetitum waunga muntu nabo watumo tumwanga yeto onzo twa wankha kazeto muntonga isadi myantonga mundele kweyo bakine ntangwa kwenda soneka onge muntu kuntongo sadiswanga omadiogo kutukana mpatu wako kwenda vatanga amindele kuti bazole jako kwenda vate mpatu wako kuti kwenda vatanga okafe kuila ngapa kutwa mindele kweyo kwenda sonekena wawe kujabute embutu kizeko kana ntomene vula kanso yetu atunavovanga wetu ekumaketna ndonga kutwakete tino mambo kumekala situlongo kanga kumekala siawane tubelongo kanga wonu kala sikya mundele wasisaki kanso mambo bavo se você deixar o teu filho ser educado no inimigo, esse aqui acabará para ser o teu primeiro inimigo. Esse aqui que acontece nos africanos. Você sabe que mama como é que elas estão na longa que a mundele então o mundo a longa que elas que a mundele vai que bater de vizinho vou que se quede em vez de que tome sensiandi que como sensiandi aqui para inimigo que há endinga que zolanga tradição que zolanga e cultura ndike zolanga yo alo ndio no muntu okitupidi enemigo ya sanjo bo mudiani nabo intoto ale unonkangu nusikila nkatu ikyake salo tunavanga nga akinengwa masamba bevanga ngabe kwabe kuntuza kuno bobesanga bo nuvovanga ndinge tukesya ko bo kiese kuandikaka tu vanga ndinge endinga mfunu yini umuntu mpifukizana kuna watuka wabo kuze kuna atuka ko kuza kuno kwenda wavo uno kichinu kya Kongo kyambote luvuva munzolani kyambote kyako Tata Agostinho kyambote kyako
kiambote idinavo yoka ka tutavovela malongi makedi kaiwao imambo mamoka ka tutavovela mbuta conserve nanga otomene bakisa nanga otomene bakisa mvutu ina papa mayingi ka vovelebo dika tosoneke nanga kovo dika basoneke nanga konkaka zetu mukuma kyanki sundwa twasundwa kina vomvita twanua nanga yakinkaka ya mindele bakututsunda mavimpi maku ngwankazindwandele da silva mavimpi maku idinavo kiambote kyaku pepito ki nkumbu ilutidi kiambote idinavo sundwa twasundwa kwa mindele kinavo basunda inkaka zetu zakitukase ngamba za mindele kwenda fatiswa empatu ekafre kwenda vangiswa esalu ya ngolongolo umono kuto nkakame afuila mnantonga ya mwanani kinavo mwanani wayakala wabakwavo yeno kwenda vata entonga kanti kinavo taya bataya mnanchungi aina vo mwana otaidi yeno angudi ovo mase yeno likwenda vatila pana fulu kya wana unkaka amemono kakwenda vatila pana fulu kya mwana ni wataya inakaendo kwa kuna kabakama ekimbevo kafuilo kwa kuna umono ngudi ame ateka fotelo vantoto kazaya ngudi ani ko jamda kimwana kete kasa adila mna mambo momo mantonga idina vukina vunkaka zetu sundwa za sundwa idiadi na kabakadila yentangwa ko ya kwenda stone kanga jamdanki okote so mumpato akafe nsiuka ovutu kanga nkokela ko ntokya lumbu idiadi na kababakila ngantangwa ko za stone kakanti muna mpovo bakutu sisila ebindambu muna moko bamoke nanga kanti idinavo oyeto wa wembando ya ina mbando ya lutukulu tutagutuko wa tutabakise mambo owanto wa bazaidi benene nkailu ya soneka kadi mono nkailu minawa wavo vakaka bankaka benene nkailu wa masono bana benene nkailu wa masono bayantika wa wosoneko wao mpasivo oyeto wana tutaguta yatekolo tusisa mpasivo beza guanavo omambu mama tutamoke na tutavova mena masona idinavo tunakakavava moko kieto ya diambo dia kandole kudlavo sone kanto kama mai nyama tete pone ya ibosi kwa kubakamvo alo kiambo teke hapo alo alo nanga unsinga ke una kikiluambo tekoke tutakungwako papa maingi mpovo kwange mina nkia diambo hadi kudike alo bosige bokela dia kampani utakutubokela mpasibo twatambudila kadi ensinga ke una kikiluambo tekoke tutakungwako vo utakungwa bokela dia ka bosi tukutambudila vovo kwange mina diambo dia soneka vosoneka nanga kita soneka kwa yingi kanse diambo dia kadikuiza kudikilwanga bavana voba soneke ne tuzolango tange kendonga ko izolango tanga ovo ke babake laudia tanga kwe kumekala sibabanga ikete kuma omuntu nese mono inaile kwa documento zina za soneka kwa Pedro Kizembo lenda zokwenda back ovo kitasoneka ko ovo akakani beteza ngo soneka kanso abe soneka papa maingi ingilante tutatambude alo 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 papa ngumbwa kwani alo ngita kugwa
Mama samba mama ngenge. Mama Nkenge, jambo tekia ku Mama Nkenge. Jambo tekia no vimbi wena nuna jambo tembwene bo tumene bato mama ngangaji. Ingeta tuna mafimbi no yenu tukawe. Ngina ndio banda mbukiu ke babo fana kwa papa mayingi. Kafane kiufu. O papa mayingi o mambuka vuvele avo oyanti dotange enkumbu zantotela zeto tuka munamvu a makumatatu wow votu tadi divo avo mumili kwa 2022 amindele bakota kuna kitinu ketokya Kongo awei bazailavo entotela zinaza vite kolo kadi mvumi ya ingi miluti divana nkati omasona nkatu njufu kwa ndiyo mono ntimunsa endo ku Swiss. Kediambuko papa utulando wa umpala kikia kumpasivo o papa mayingi kafutula emvutu muna kiuvu kyokyo o ovweni papa mayingi nga utomi tutondele kito papa mayingi nanga utomene bakisa ekiuvu kya mpanyi utubokele yanivo entino ngeo yantikidi motangila muna mafunda tatu yendambu yantikidi wa wei yawa mindele bariza zaila entino miamina miavyoka kolo kadi munantama kamwakalanga masonoko ovo kabasone kangako wei bariza mozailo mambo mo ikiuvu kyanikyo Wantu bawana vana fulu ayano wantu bawana vana fulu yao zaya bakala kwao yao baba vovesanga ekuma kesi yakobo mundele waiza kulongo masone ekuma munatanga mosi zode tatu ya ntanu sama nsambo adi nana vae kumi ke mundele ko waiza kulonga munazaya mpensungi vo kintomo masanza ke mundele ko amkhaka zeto bakala una balongo kelanga bazaya kwa oyao abaluaka wabo mundele sanu kyani kezolanga kya longo kikulu kya wantu ale basone keni vo ntomene pakisavo yawa mindele baiza bakisilo maonto novo ntino miaonto no mialuta munasavu kali munakolo kakajeto yao kabasoneka kwa hino kanti munasavu wabaiza bwana nzinga nkulu baze kwa ko bekintinu kya Kongo ntinu antete kenzinga nkulu yani mosimpe kazaya kwandi ontinu oyikalanda beba feti kumvobesa ondiano ntinu kalanda kitu kakala yao yani kitu mpe bakumvobesa bo antete ntinu kingandi wakati munasavu mwalutisilo mama onzo ongnese wa una menga masambo ngiwa yae misanga kuna vanga vo muntu landi kani ndiro muntu mefeti kafetiza omono antichiza nani yaiza bwana ndiro muntu be unaye family ndi baza boyandi kutu antishikaiza kingani be wakala tata Facebook kayuvu ilivo yani okani enkumbwa tinwansuka nduna wayala ngakunambanza Kongo ngai nani ontinwansuka Manete unambopeleka lavo ntino quieto o último reino soberano foi o 1661 até 1665 vita nkanga Antônio I onde eu avondo muna vita ya mbwila waweke mfutino kyani kya mani se myame ntino mya onzo mya lana nkumbu kwandika kapo ntino kibakala kwa ujaka ikifumu kansi ore yansuka diari diambu kuti botu musivikiswa quando foi abolido waya ekintino kya vondwa enkumbu andi Isabel Maria de Gama kukunkumbu kwa kwandika ka mwele kale difference omona ntino kuna bayanskila kanonete nkumbu akikongo kanonete nkumbu amputuki yenkumbu akikongo enda kuna nima kanso ndio wansuka nkumbu andi Isabel Maria de Gama mwananke ntoka kale mwananke nto una nkumbu inapovanga
de 1962 até 1975. Papa Facebook, o mama Facebook uze nanga emvuto wako obaki dio mama nkenge mpe yempange tubokelo kwa kuna emvuto zeno nanga lubaki dizo papa maingi kavo vilevu muna kolo ina vukabaso nikanga ko kanti muna savu muna kolo kwa yakalangavo nkaka zeto yebate kolo ba ovo yewana bufuku bavuende vana wekute bokelela nkumbu ita vila kana vana sanda batubuide etia ivavana wao maonto mavyokelanga savu savu yaina yao yoyo yaiza luaka temuntu ngivo owantu beta soneka mpe ovo yawa mindele basoneke nempe emindambu bya mambo momo bawa muna savu ya nkaka zetu nanga iwawo emvutu zikadidi ilina unaka kavava munamboke neno zetu kanana vuko entangwa itakwenda jinusu aluse tumani sakanti twatinu kakavava muna kintinu ketu kya esi Kongo nga kinavo ba kiafua ekintinu kya kina kikalanga diako yeto konki to kalanga diaka yentino kokutu twadisa nga mulumbu kya uno ketulendi nwanako mpasi vo twavutula yeto Kongo mpe twavutule kintino ketwe yeta Kongo diambu tunayawo ekuma ekimpuanza kute diambu yadi diambu bokelanga vukimpuanza yetu kuna pana Afrique centrale yetu to yanchi kinkumba kimpuanza ekumemia mine kangu mianka kute kimpuanza kibazeko vodie disomele kimpuanza. Então, kangu waiza kutuyala batuzei diambu da ketevova unomona uno kwenda kuna RDC omona kangu walombe kimpuanza kuna RDC mukongo kasavubu unokuiza mpe kungolo kangu walombe kimpuanza wupa efelela yetu twayanjika ene nkindu antes kutwa agipeto ya bayi ya unita base kanti wupa efelela to rayanjika lombe kimpuanza unokwenda mpe kuna Kongo diafua wantu balombe kimpuanza mpe ba Kongo masamba deba kanti watu amana bake kimpuanza munansiza azizita ntangi umundele ozevo aunkanwa Kongo unakibaka wavo yani wasikila kakala unatukuvana kati kimfumu bosi besikidisa wabesikidisa kaka ala kuwa umpeyando wabe bosi begantu kubala denu mwena ngavo Kongo kakala kuna ngolo unulumbu kakala kuna RDC kakala kuna Kongo dia kati kakala kuna Kongo dia fo kebezolanga ko mukongo kabaka kimfumu okunsiku twetu kunsietu kungola kumona kaka talaka unabemana vonde lwanga Kongo talaka unavonde lwa kipedal talaka unavonde de bia rapage bia fuido mazono rescover talaka unavonde lwa ondio yo umuntu wakedi kuna anita Raul Dan voteza kako vai kisontu baseu que dizer baseu barrage de kutuvanga kakala muna ponte da vista ya economia okingani barrière de kutulila wetu ayana tsinwani nanga wetu vanida twenda kuna tuana kanso yetu visa wankaka tukalanga yao yani visa tukalanga yao muna nkangwa Kongo keno onso kunulenda yogya lunelenda yogyanga lelo kwa ekumo yetu visa tukalanga muna nkangwa Kongo wabo Kongo twakala tufitifu tuka Kongo ekuma buna tukalaga botole kulisango nkangwa nkaka elwa nkango kebe kubizolampo alo yetu awetu tomen visa yo tukalanga kase visa ke muntu onso ogyanga lelanga yogwa mamu ke muntu onso ogyanga lelanga yogwa kanso nkangwa Kongo wabo Kongo diakala tufitifu tukambe Kongo ezala densi tukenda tat moninge ngola unulumbu twenda etwa Kongo twakitu sengamba za bai unwana kizole kutamama politiko unwa wantu benanwani nangabwa omupela katika vanafuna wawa baba abai wabe kweza kota ya bibo sekula baba evinganza ina yeto mtababa problem ni kala ko kediambo ko imao momotu tavovela mama kintinu kya yeto a Kongo munanwana invite yoyo kuna kwa monovo keina invita ya
ya sakane na kumvita kikulu ya mvita inavo mpasivo twalenda jaka ovutuka muna kintinu kieto kanti munanunga ovo twanunge mvite yoyo fite gantikila ntete kwa yeto mosi kala yenzola kikilu ina yanti kenzola ya mumeso ko kenzola ya munwako kanti nzola kikilu yantima twakala bonto mika myambwa twalekela kukimosi twasikamena kukimosi bosi otuele kuna nuana mvite yoyo bosi tununga kanti kinavutwa kinu ntetevo muna tunta yeto yesu Kongo ketuzola nanga kikiluko yeto yesu Kongo ketuzolele vana siana mokoko basivo endingeto basivo elusantu lweto basivo ekinkulu kieto maonzo no matadidivo mayeto yesu Kongo twawizana yeto aonzo na yesu Kongo twesi Kongo kanti muimvuka yankaka ya yesu Kongo kitavovela kakovo yetwa Kongo bakungola kanti makongo maonsono kyakala vo kikongo ke unkongo musingola unkongo Kongo RDC unkongo Brazzaville unkongo Gabon yetwa onsono kaka kwa Kongo kadi dingita ovovela kikongo mvovanga vava kimvuka kyame mukikongo kaka tuvovela kanti vena yeimvuka yankaka votu ikiliko mambo mana makikongo utavova kebelutisa mo kanti kikongo kaka tutavova kebelutisa ngamoko idina vo enzola nkatu tekala ntete enzola yetu tutazolana tutasimbana mono kitalanga kovo kinavo inkongwa musingola mfetezola kaka onkongwa musingola mono kakala nkongwa RDC kakala nkongwa Brazzaville kakala nkongwa konsondo nakako bokelelo vo Kongo tekala yenzola idina vo konso vana tuina yetwa Kongo tukala kikilu bonso mika myambwa vana tumwene vo mpange tonkongo utavo vanino malongo vo mwene vo katomene sikidisako wene bokela yani kuna vovolanga mnamputu mna private kanti muna kikongo tuvovelavo mbokela kuna we kutuvovelanga mbokela kuna fulu luenda lwa mokena watadisa vo mpangyame over ke waunako ovangili teza ntete ovangile mpile ya iwawo tufete vangila kyambote kyaku Jean Masola nanga yo John Masola idinavo yetwa Kongo nzola yao yoyo ikutunungisa kadi emindele mya mwangisa kala ekintinu kieto balenda kala omwangisa omambo matadilivo maetwa Kongo kadi bazeye onkongo nani batomene ozaya idinavo oyeto ketukoti muna nzila za yao baiza kutumwangisa ko idinavo tufite vutuka muntu mosiki kilo mpasivo twanunga envite yaye idinavo kizeko papa mayingi keti vovo diaka una wao basi vo tuenda kwetu okumfokolelo vovo kwangemi ntomene kugwa ozola oyeto nkangwa Kongo ogopeto nkangwa Kongo tunakweto yozola kansi ediambu dinavo dianene ina unamweno zame dina ndinga ekuma olusansu imwanda nkangu konso nkangwa wonso ovidisi olusansu luandi owa nkangu fwana na kwandi yonti uvidisi emnyanzi owa nontibwa ubwa ebulu ya wonso bafeti wo mantda kansi ekalu inata olusansu lwa wa nkangu ndinga wawetu tukuli bokela gabo ankongwe ndinge to yina vila waunavo wao umono wa nkongo umono wa janga la abo tikongo tunavo ba kasi nkongo kwa ngoze efulu kuti bafitivangi lange misango za kikongo nese wa na onge ovangi langa so yeno tuvanga oya ukuthi umuntu akituka kwanishe ngalangu discool pa omona kuti prefere mbora vange misango ya dinga la ya kikongo nese mfomono mono pe
analyste nkalanga dio mvutukidi omunzo analyste nkalanga misango na vanga mudinga na mudofanga ale ikiakina indinga muanga ikumanga ele kwa fetiside ngolo kukangwa onse ndinge no fetutula kuna twala ikuma vokuvovanga dake kikongo kunkongo dia wakwei Lei iwao mvovele vovo jambo danzola iva vovo badina munakuma kyanji ngevwandi divana vananzola mono oyi panganga moko yame mwamundinge twa kikongo twa kongo ndo katwina ndo nga kikilu kina voke aiza vai kila ko ngizava mambo mana makizowa ovo mambo mana maseveselo wantu umona ko vovo mona ndonga ikota nanga ntano kanti vowele kaka vondinga zankaka beta vova mambo mpe kwenda mambo mpe beta vovo kova vana mama masikila kwani kanti kinavo mama matuse vomenavo kinavo mambo makizo wamenavo enkangwa akongo kuwa bekalanga kwa kanti kediambo kwani kunenga masamba malembe umona wa bayantika umona ntano bakala kancho uno bena kuiza ka kumono ngitya kya mpo ngitya kumpanga kwa Kongo nginampe wantu mbuta mpanzo mpe bosi kaka iwao na kaka diambo dia onso mpe omwana nsedi ke gutukanga ke diata ngako kanseza ekyakidia ya initiative weno bakanga deja yambote kada totalanga mpe tunamoke na mu YouTube tunavo viki Kongo diambote nanga unantalavo deja atrás nanga YouTube ya yanje kala kaskito kala na kanali za Kikongo kanso nunava diambote kada initiative konso ngyanti kudi ya onso diambote nakuiza tuzaula ko malembe tunasale ketugyo yako ingeta ketugyo yako iwoki kilomprovelanga vo ketugyo yako vova kaka tukala vova momundingeto ya Kikongo idina nanga entango etu ilweke kwani kunantuka kanti volenda ovana mbote zaku kwa ndonga onche itulende o kwa kanda diaku mpasivo twa manisa kwetu moko kie vovo kwange mina papa mayingi mvene mbote kwa kolega zame za ango afro ya buka kinaina mvene mbote kwa mpanya mekiamu kia bako mtoto vwana na Fransa Pedro Rodrigue Alvaro mnamputuki mbene mbote kwa wantu awonso wa Kongo awonso bena kulandanga mbote dia kasikuza yingpe kwa mbuta mpanzu ima mbutu di matondo kwa yeno side vuvu ko mkumwa nzole diaka bosinkalo mu programme ya ina kiese kya koma kuizanga vanga emission mu programme ya ntonde ingeza tutonde tumono mpe vutu idikikilu matondo kwa ngeye papa mayingi otambulidi embokelo zaeto basi voza moke na yo mono leki akumaria masamba twa moke na mambo atadidi kinkuluketo mama atadidi mayeto akongo idinavo matondo kikilu matondo mayingi kwa ngeye munakutuvana ewola kuimosi mpasivo twa moke na idinavo mvene mpe embote kwa papa mpanzu kalanga kuna nima masini meto diati sangu mama ontono tutavovo papa mvene mpe mbote kwa ndonga ontono itulendo papa munalumbukia onu idinavo matondo mpe mayingi kwa mfumo nzambi kadi utuvene diaka entango yae kadi leka sikama ke kalanga diambu dia ntangu za ontono ko wandele mfite sikama kaka kanti kina vutana na nzambi tuvene wole yayi tuvutu idiki kilufunda dia matondo mayingi kwa tata nzambi bidinavo nzambi kakala yeno kakala mpe makanda metno kakala mpe omono yekanda dia media ontono vo nzambi ozola odiaka weke alumbingu vita kuiza bositu kuiza diaka kuiza mokena mwamu ndingeto ya Kikongo idinavo luiza kutulanda omu Facebook malongi makikongo omu YouTube Kikongo Talk Show tuna mwamuna vava tulutilanga koncho kya lumingu
lusonama lutulanda basi voto avwatu muna kaka endi ngeto gienda okuntwala idinavo utata nzambi kakala yeno tu lusala kyambote mono mpe kwako njina kyambote utata nzambi katulunda yoyo luto masala. Tamo aqui, aquele estresse e o Maia, manda ver.